Zdravo ljudi, evo samo da se prvo javim i najavim da se vraćam opet na YouTube, izbacit ću par videa, samo ništa previše jer opet imam ispite sredinom aprila, a sada sam dao 3 ispita, dao sam planiranje leta, principe letanja i Human Performance Limitations i sad sam uhvatio malo vremena da se pozabavim masno, da se pozabavim YouTubeom, Instagramom i tako dalje. I dalje imam problem sa kompjuterom, ne radi mi ovaj laptop koji imam, tačnije jednostavno baguje mi program, ali sam zato uzeo sestrin MacBook Air iz 2011. koji bolje radi, znači ne znam šta je, ali nema veze. Uglavnom sad onda preko njega editujem pa će biti malo loši kvalitet i to sve, ali svakako nadam se da ćete uživati, tako da uživajte u ovom videu. Krećem svaki. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i evo konačno snimam posle nekog dugog vremena i kao što možete vidjeti po naslovu videa, dobrodošli u novi projekat. Znači ja sam opet našao novi auto, opet sam našao novi projekat i na veliku žalost sam morao da prodam Ladu. Mnogo mi je krivo, mnogo je bila lepa i dobra i kvalitetna, međutim kad jedna ode, druga dođe, kako kažu. Evo nas sada idemo u Kovin, idemo po jedan auto koji onako je... Naravno, ne mogu ja da kupim auto koji je u nekom savršenom stanju, ja to za Ladu me iskreno usralo, ali ja opet moram da kupim neki stari auto, nešto što mora da se radi i sređuje. I tako da evo sada idemo po njega i onda ću vam snimiti tamo kada stignemo. Pogodite ko nam se sada vratio, znači došao je iz daleke istočne zemlje, Hong Konga, naš Marko Nađ. Guess who's back? Bitches! Tako je. Tako da ćemo samim tim i nastaviti sada rad na motoru i da snimamo motor, da ga sklopimo i konačno da ga završimo. Tako da ništa, javljam se onda sad iz Kovina pa se gledamo. Ljudi, nisam snimao ništa, u žurbi smo, nisam snimao tamo, ali smo kupili auto, kupio sam auto. Sad sam išao ovom čovjeku da dam kaparu i to, sutra će auto doći. Tako da, ja ću vam snimiti auto kad bude došao kod mene kući. Uglavnom, kupio sam ga u Kovinu, idemo polako nazad, ide žope i dalje tu, ostao je. I ništa, imam za kraju videa jednu lepu vest da vam kažem. Tako da ostanite do kraja i sljedeća scena je dolazak auta. Inače, Opel je bato. Opel. Ok ljudi, evo nas na salašu kod garaže i upravo smo spustili auto, čovjek nije želeo da snima ništa, da se ne snimamo. Tako da, evo ga auto ovdje stigao, iskreno ima malo više boljki nego što sam očekivao, a verujte imamo puno boljki jer je Opel kao što sam rekao. Ali gledam da ne odugovlačim, u pitanju je Opel Manta. Uglavnom, ovo je bio tatin jedan onako, kažem, ono dečački san od uvek i onda smo baš dugo zapravo tražili jednu Opel Mantu. I odlučili smo, i ovo smo vidjeli na odglasima, bili smo pozvano ok, kao imam pare kod sebe. Želim ravno da imam moj auto, da vidim kakav je, šta je, ono da odem pogledam. Međutim, ono kakva je cena bila, bio sam pozvano, ma kupujem odmah, dolazim sutra po auto i tako je bilo, stvarno, u dan, dva smo se odmah sve dogovorili, otišao sam po auto i kupio ga. Jeste troje, ali je 2.0 GT, neki Berlinetta model. Tako da, uglavnom malo je ređi model, nije onaj klasika 1.6, već 1.9, tačnije 2.0. 1970, nebitno. Ali motor leži i ima, vidite sad,
Ovo se desilo sad prilikom spuštanja da ovdje pukao branik. Ali dobro, sve u svemu, interijer je ok. Imamo crveni interijer koji je baš dobar, malo pobucalo tablu, ali ovo je projekat ako bi ga neko radio u fullu, ima baš dosta potencijala. Samo što treba ulaganja i imam džepek novi pozadi, pošto je ovaj truo koji je na svakom drugom Opelu, vidite ovo, katastrofa. Sad ne mogu ovo da otvaram, ali uglavnom možete vidjeti i ovdje dole, ovo su sve rupe ovdje, koliko ovdje truo, a sve ovo se odjednom skine, ceo taj pod i može da se izvuče lim dole, on je ravan, nije ništa komplikovano, samo se skine, izvuče se novo. I ovdje isto naravno sajtne krila, ta neki delovi, to ima sve da se uradi, to se Nebojša može da uradi, da sredi. Evo i ovdje kao što vidite, kvaka je pukla, bukvalno sam otišao kod čovjeka da vidimo auto i on da otvori vrata, tačnije ja da otvorim vrata, ne može, on proba i pukne kvaka. Ali dobro, uglavnom rade vrata, to sam proverio jer s unutrašnje strane smo otvorili. Uglavnom iskreno lep auto. Što je zanimljivo što ima zaključan diferencijal. Znači ovaj auto je bukvalno stvoren za drift. Mislim malo, leš je i raspadnuti i zdravije oko koševa. Sad ću da probam da otvorim haubu, što je vrlo bitno. Znači, sad ću vam reći par stvari koje su, evo sad ću vam reći par bitnih stvari kada kupujete oko nekog krša. Što se tiče limarije, branika, krila i to, većina, 90% stvari tih može da se uradi, može da se završi kod dobrog limara. Kao što nama Nebojša, na primjer, radio donje sajtne na Mazdi, kao što i krovu radio. Znači vidjeli ste moj krov naš sad liči i to se spasilo, tako da verujte mi sve drugo može. Znači što je vrlo bitno da pogledate, to je kakav je kokošev. Evo ga, znači motor. Vrlo je bitno kokoševa da je zdrav, ovdje i ovdje. Sa donje strane isto mi možemo vidjeti da je jeste pobucala boja i to sve na fabričku zaštitu, ali uglavnom to je bitno. I zadnji koševi, sad ne mogu da otvorim jepek, ali i zadnji koševi su isto zdravi, tako da po tome vidite da li je auto baš previše truo ili ne, jer to su ključne tačke na autu. Šta je druga stvar, to je da ima sve papire i sve regularno. Znači auto nije registrovan posljednjih 7-8 godina, paljen je pre 7-8 mjeseci. Ali evo možemo vidjeti ovdje broj motora i broj šasija se poklapaju, znači sve je regularno. Sutra ću uraditi prenos samo na mene i to je to. Treća stvar koju morate da proverite uvek kod krša koji kupujete, to je da li se motor vrti. Znači uzmemo sad ovdje ključ, stavimo ga dole na radilicu i obrnemo krug. Stavite ga u 4. brzinu. Vidite da li se vrti motor, jer ako se vrti motor onda to znači da može da se upali, može da proradi. To sam ja na mojoj Mazdi kad smo je dovezli, znači vidjeli smo da motor vrti i onda smo počeli probati jednu stvar, te probaš akumulator, probaš anlaser, pogledaš jedno, drugo, treće, četvrto, uglavnom i taj auto onda može da se sposobi za vožnju. Četvrta stvar koja treba da gledate jeste interijer. Evo se suvozač ovog mesta. Vidim da je auto imao nalake, što je uvijek dobra stvar. Doduše to ne mora znači da su dobra sedišta, ali evo, vidite ovo. Znači on ispod ovih navlaka ima svoje sedište. Ujebotalje prašnja. Ima svoje sedište koje je, pa prljavo je sada, ali vidite nije pocepano. To je bitno, da ima svoje jastuke. I vidite tepih isto kakav je dole. Znači ovo je samo prljavština i to je to. Ali ovo sve može se opere, da se sredi, fala od neke plastikice to, ali je auto super. Što znači da auto ima velikog potencijala i da može da zapravo da se i proda za veću lovu, a i da može stvarno da se vozi sutra jednog dana, registruje. Isto vidimo štopaljke, ova je pukla, ali ima za njih štopaljke da se nađe na par mjesta, desna je dobra. I čovjek je radio farove, farovi ovi nisu fabrički, ali nije ovaj čovjek koga sam kupio, nego čovjek pre njega to radio. Ali imaju isto ništa, samo se kupa, ovo se skine i kupa se kockasti farovi koji su išli na nju. Tako da i možemo vidjeti isto i vezne limove da su veoma, da su dobri. I što je isto bitno,
to je da auto fabrički, znači nije rađen, nije već krpljen pa da sad neko to nešto radio, buđe, ne, već imate fabričku osnovu, gledajte vojni avioni, sine, zajeban. Možemo vidjeti i ovdje po ovim ivicama, znači da ovo sve fabrika. Znači ovo niko nije menjao krila, jer uglavnom ova krila kad se menjaju, ovo ne može da se upasuje lepo, to mora sve da se zagitu, mora da se iseče kompletan deo i tako dalje. A vi sad kada imate ovakvu osnovu, to samo znači da možete da uradite to sami, da vi znate šta ste uradili, kako ste uradili, na koji način. Tako da što se mene tiče i moje mišljenje je da je ovo pun pogodak od kupovine. Ovo će vjerojatno biti jedan kraći serijal, iskreno ne mislim da će ovaj auto ostati dugo kod mene. Ako ima nekih zainteresovanih da ponudim neku lepu cifru, javite se. Još jedna vrlo bitna stvar koju nisam rekao, a to sam jer sam kasnije tek primetio, a to je, evo, nebo na auto. Znači ovo sad već samo neki plusevi. Znači pogledajte ovo, crveno nebo, ne znam koliko sad vidi pošto je loše osvetljenje, ali crveno nebo koje je neoštećeno, ne visi sa plafona, sve je tu. Ima čak i ove fabričke ručke, što se mnogo sviđa. I isto tako i volan. I volan je dobar fabrički, cajgeri su tu, sve dirke su tu, tako da, plus. Auto je inače 1978. godine, 2.0, ne znam koliko ima konja, da li nešto oko 100 konja ili 150, možda čak je imao. Uglavnom taj GT model je prilično redak i nema ih kod nas toliko. Ako samo želim jedan deo klipa da odvojim za to da kažem da opet mi se posrećilo, kako bi neki rekli. Ja ne smatram da mi se posrećilo jer sam ja posljednjih mjesec i po dana svaki dan ulazio na oglase, tražio kola, da kupujem, prodajem na bilo koji sajt i raspitivao se kod ljudi. Kao što svi znate vjerovatno već, preko Instagrama sam više puta tražio Mazda MX-5 NA, znači sa pop-upom, nije bitno da li 1.6 ili 1.8, nije mi ni bitno kakvo je stanje, bukvalno možda bude u ovakvom stanju, ali meni je cilj stvarno samo da želim da imam jednu Mazda MX-5 koju ću da vozim možda čak i kao daily. Sve u svemu, ljudi, samo nemojte da odustajete, tražite kola i kada vidite morate da imate spremne pare i nemojte da oklevate previše jer ovo su stara kola koja će brzo da odu, ljudi će mnogo da plate za njih i ako vam se ukaže prilika kupite ih. Tako da, eto, to je ono nekih od tih savjeta što se tiče kupovine krševa, leševa i ostalo, a ja se nadam da ovo leto ću imati jednu ekspediciju, tako da nazovem, gdje ćemo tata, ja ili moji drugari ili kogod ići po Srbiji i bukvalno kupovati leševe, jer smatram da imam dosta ovakvih kola po Srbiji koja se ne voze, koja stoje ovako trunu, a bolje ja da je kupim pa da je prodam nekome ko će da sređuje nego da trune negde na travi. Opel ide u garažu, pored Fijata, Renaulta i Mazde, tako da još jedan krš je spašen i nadam se da će on naći uskoro nekog vlasnika ko će ga srediti kompletno. Ali ako ne, ja ću ga svakako upaliti da on radi, da funkcioniše, a to ćete vidjeti u sljedećem klipu. Ja se nadam da se vama svidjela moja nova kupovina, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!